morning. This of you, Kini Christmas, Jado Vorgeba, Haga Kehugeba, so Kitigenry, Kehugeba, Pete, Kelusia. Oh, there, Kazaki, no Chazunu, honor, greet, Satadam, Jede, Ogovo, their Bakilego, Hotze, Ushia, good to me, okay, go, Kebara, greet Sadam about Merry Christmas Day. Deri potitu volece, okipenio fe ponio KETSHE, di tenumie fe po ginu luvor, tejo kronu peniolie, tejo kro ketukor halie, di u peviepie ubu okipenio fe nyonyo che ketiola. Ugo petekze sietali di, vordi nipur soche, talikur kresedi KERÜSUO KEHOUKESE kelibie, okipenio fe, resomu tsedodokia. Petekze sietalume. Podi hiteta, temi pete, nienilice. Temi pete. Sala
在我舍内，你我死了，你的烈气，不给没些给头塞的，一阵波的所头，咋不撒野，我给你头，我给你我这，我给你我这。KETSHE Hare KEHUBORI KETHRÜ ZHANO VORLIJE Jehovah PHILIJE Bo Muleke Vigi Bo Kilije Bo Penyo Kebagi Hego Kekreto Kemasa Yebu Jehovah No Hego Penyo Gaba No Hego Zegaba No Hego Emmanuel Ketsu Sidi Hego Chedo KETSHE Bienziawe Hego Boni Bu Jehovah Vordi Nrashule Gevi Puti Ho Mukile Lan Peje Christmas Di Ho Nu Sheri Ni Bu Hego Bu Nkershonu Tyoki Hesale Gevi Mfele Gevi Ti Gevi Bu Bi Hego Tsilagase Hawalan Peje Muchedo Kezedi Ni Bu Jehovah Hego KEZHE KETHODIE Kivoria Kershukinu Doler Kelego Shiri Ketiekinu Utsu Banunu Nkehuzedi Nrashokaba Kehupushiri Hego Chedo Nrashodiodi Nrashoyawe Nyepu no Hego Kiegaba Hego Bun Kekefe Sus Silaje Chedo Shiri Favor Gillian, Rashudio di Nipu, Jehovah Upepilidi, Rasho Gaza, Hububuri, Metadi no Vigaza, Sus Silaje. Nipu Jehovah, Hego Homie Zadi, Homie Tenu Gemeshidi, Homie Tenu Sho Tekr Tsidi, Homie Tsene Getsekene Tsidi, Homie Unidi. Homie Nipu Zi Zopfe Zamerege Zi Nunu Jiu Homie Getsu Gelho Geba Nunu Geze Nrashuje Nipu Jehovah no Chedo Hego Melu Hego Nu Me Hoba Geze Hego Busu Sidi Tenu Geto Bien Zidi Nrashule Mu Hego Gere Hego Pie Hego Gini Goshiri Sevordi Nrasho Nu Kasidi Hego Bun Moze Yepu Mareke Tengu Roshobu Tsibie Nzilije, Muhiku Roshobu Moze Lilegase Tsilije. Yepu Hego Christmas Tiho Halari Npejeba. No Ungogazke Penyofa, Timu Kizitsike Penyofa, Hape Tesegaba Penyofa, KECHA Chemu KECHA Ketio Penyofa, Kemeriegaza Penyofa Sheri. No Ntio Heko Rizafadi. Juri Nipu Jehovah, Tsejitu Fadi, Vordi Hego Donu Lusa, Hego Kalaletio, Muhigo Chatalabie, Nipu, Hego Chava Joga Donu, Hego Chatalabie, Nkitza Silasio di no Jesu Christabu, Tsejitu Fadi, Vorga Zatihunu, Hego Nipu Jehovah, Gekrie, Gaja Sugosa, Erkra, Gasalayawe, Jesu Bujuri Nipu. Hego Donu Lugasa, Hego Mietudi Lugas Lanunu, Hego Bu Nkila Vorle Givi Tsade, Hego Bu Nsila Legevi Nipu no Susa, Jesu Christa Ginutzlabi Hego Tsade, Chidi Hego Bu Nyo Tsalgivi Tsade, Mpejawe Nipu Jehovah, Salahigo Jado Nipu, Ntejir Grudi Nipu, Nrashoje, Geteje Nipu Rosho, Susabu Moza, Lilegas Tsrije. No Tie Nipu Jehovah Christmas Tihonu, Hego Kepele, Hego Kelula, Pujan Nigaza, Nipu, Pujake Nitsabi Hego Tsigasakemi, Tie Mo Nipu Vorgo Tigonu Higobu, Hego Kelu, Mohego Kepele, Bu. Johnny gets me to the Luji. Nipu Jehovah, he would chedo,
KETHE KETSHE 로고리 츠비 누쇼스데 헤고 제리 누쇼사보죠 니부 제호바 노 헤고 돈누 바디 니부 헤고로 쇼리레 노 헤고 허스길레 츠레 미 뿌리부체도 니부 KETHE라디 누쇼바가다 츠헤지 데리 바페 테게시우 노 게츠 시디 헤고 게레 헤고 피페 테시게 츠스 노 게츠 시디 니부 제호바 노 헤고 타츠고 베 테시게 즈게 베 뇨퍼 게츠 헤고 부수스 시디 모즈 하이조디 워디 니부 제호바 모즈 워디 누쇼리게 둘라 노 헤고 누 데스비엔 기자슬레 헤고로 푸미리 데스비엔 기자슬레 니부 시디 헤고 우제도게 투무로 푸누 누쇼리지 헤고 츠게도 베테 파토 츠게도 베테누 니부 노자예 츠레 무노 헤고를 츠스지 헤고게 테지에 테체트루 베 디비센 츠스디 예수 그리스도 글라게 리자누 차사웨 아멘 발랄레비데 예수 그리스도 글라게 리자누 que ni se vor que ba pete que lusa mu zegeli tseya Christmas que ni sus ribise niego mi pupugetze ki group pupugetze hakiha vor que legoshiri ki tikinunu que ze ni pur shogeze que hubushiri que ni sus bien ni que lusa yawe Jesus Christa u rakeliu ugo que lali diori ugo mi tu di vor ugo donu lugesu sus bu jabie ki group pupugetze tsesa mu ugo desalabi ugo chatalabi buke dinu salagili shigeze tsetina ni bubu jabie bete tsegele tsile ugo Christmas diho hazedi program go kehu program ke krigeze tsegelie mi bushe bubodi butudi tsewori je mu wordi taja muli bageze sus belewe ugo kendo pengu guri bete tubade pucha ugo week pengu Christmas ni vordaje mu week pengu vogada smozri den he homelaliro deri week pengu vogada nunu ugo porhi ke kriege znu kershunu shiro japum hato ke kriege tsvori de jeri tsasade zasere puz se January zapu do shiri ugo kersho ju ke huchile vya geze program sugosri shadi uniba 니부부 자비에고 츠겔렘 호기스서 tsagadio program kunuri taja khasgile tsle musu pugatagi nye pellegesa kengum hato ngugam hato jova Christmas New Year tiunu nye pellegesa nu ni shedi nye meseu tsebe visegeza nye Christa khie bukrshunu bujapunu nye ke vito kagesa yesugo ngubawe mo nye bubu jabie nye hato tsegesa 갱음 하토고 시리 무고몸 하토 수군우 시리 자비 수군우 스스제 게즈수 우게 차무 아티와 깨디누 니페제호 게즈 수스리비에 부세야 아무 아스타프고 베테 수누 시리 크리스마스 겔루게즈 게니 수스비세 니케 후부리 베조 라시야웨 우고 제티 디제호누 테누케쇼 우케후라 테누케쇼 디제게 세게즈 디제게 크리기리 르크고가바 우고 수스 시바 데리티에 테누쇼바 시리 우고 게메르 지디 테누쇼마모 쇼바모웨 테누쇼 차크에 우고 크리스타기누 게메르 바게다 게메르보 바게다 무모즈자 수스 호즈게즈 우게 크리미고 우제게 코가다고 수고스 라보디 제케세 펠라고디오 게메르수스 세디 테누쇼 차크에 게페뉴프 테지에 무 게페뉴프기누 운니바웨 테누쇼게즈 기크루고 바우시리 수고스 릴리르크라 크르게즈 시게즈 스바웨 크리스마스 티호하누 우고도 보가다우 디오바도누 우게 크리미에 미게니에 부티라 보가다 니고수스 시바데 데리 세케페시스디 게부부리 기크루라 차바나 우고 게제디 게페크로 vor게즈 아주 제코사노 나기 보 자케르 테타 예 부티 보게다 시게즈 츠데 우고 아주 제코사노 세우시 졸리모다디 부티기 보디 우고 크루히겔레 게페크로겔레 시게즈리 츠리모가달라 르누모바 데리 스시노보 기크루고리제 게세디 게제 게차츠겔레 시게즈리 츠리웨 자케르 테타니데 술리로 스셰 아니젤레 살레 자케르 잠메프니에
anye tivo gada susuri shiba anye shiri kehunu member mo deri hanuha associate member tsidi kehunu service sedigo keze kepekrodi vorgeze miepo puki group te shiba kikru ginu go tajangulia geze tenuge shoti honu kepenyo vubu tu kepelyo susubise krie kikru hanyaha gisese geze sus chawe muni kehubori kikru hanyela shiri mu tenusho geze kikru ko varakrabazo geze subise besisia chedo kehu kaka washe badi kehu kitie tetsaka bago petesidi te Christmas heu bala de we sala mi puri lada helo nego kehu she program rit sabalivi dere puti ke diobo badi Christmas he hawala dodzibe ke bas gosa gacha ke diobo metha ni program ke bagola pubada soliro ke diobo methalidi Diolilo gets sus bise pesisia tetsa zamere haki next jubilee complex su sepedzega ba nu sezale gi parbaga de la su ukruiseba sugo bete sevodado sala nie ke hubu shiri lada modi body ni jinyu go bori body ke pekrosa ni mi krenyu go shiri ni new zedi work about pete ke wishe basalo mu DIEKEPU pushiri keze ke pekrodi ke KETHODIE zililo keze subise besisia tehela merigesego tepfugo tenyugo nyugo pete bejeho keze ke husunu susuri puseyawe besi mu se chavor keze gimi zasere puze program mu pelede sala detail go pulado there zasere puze kabasurugi haki hanu live and let live krisargo bu organization ke KETHODIE sala hawa krisargo lar bizumo pete golaho pete vordi tejangule basurununu barogezo shidi Christmas New Year zegile susuriya January zapo Sunday do kabate fudi putigi hakianu KERÜSUO atoko balye New Year service sus bagalye tsliedi ke kawadaro kedi drag nunu chilevgeze shigeze tsdio vorgezu New Year do pastor visato josebu ke penyu fudi se kazasedio salat program ha lebadi vordi ke pekrodi teja nguprekele tsile nie chazudio miratio lesse progeze mori kamluki hakitsdio di la kitiki nu vordi vorke pekrogaba mori kitiki nu ni puru shugaba ni go ngusidi uni ni pubu jabe ni go tsese mu chuti tiunu nie ki cruzedi ni nisegele tseje ge tsuribise besisiya ho ni pubu jabe bete tsesegele tsede chidi ugo krata ubu share mu go shugo tsede dado Ugo che TSALI go chile che chachile zero mortgage pesi mortgage gori sili di che husete pevi sili de sala potise che sugo sali kratago zero pasteri pejiwe poti che vi pomakere hau ngukili shi ngulali ya che ja ugo che pele me go vordi che per non voler solo che viti a mulia che già vola che per non votseia Gesù che giorno vorge ti cegni che ne di me fe che ne zigeda ugo e niba mu ari akikru kitsa denu che ni Christmas piseni go petego che luciawe Dice che ne di me fe che ne i che shiki ma che miebu level che giù liro chi gepetue pochanu seye pete nanya pete nanya group roto calendar group bakria deri hanu ma pete lege shunu liro Krista penogili di giupese human history temi ki junul hugavor poti chego
Probekin niye geçe sözü gosiba. Jesus ke vorm hodze before Christ. Sesie Jesus ke vor sie. Anno Domini edi isidi go pulia. Mu hau harile ke shibu. U ke bemove porque ja porque kopise u temie peki ke shibu ke Jesus lewe. Mu si ke jela mau ke nibo so ke jela se ke zashuwe. U go je ZHAPU TSALI ke nieba KERÜSUO Sunday School NHICUKO SESIU LIRO Christmas Choir Mu hanibu poshipu pudi sier puti seleto KERÜSUO Sunday School NHICUKO. Hear ye. I am Micah, and I have a message from the Lord. But you, Bethlehem, though you are small among the clans of Judah, out of you will come for me one who will be ruler over Israel, whose origins are from ancient times. It's been hundreds of years since that was written. Why are you so sure it's still true? Because God promised it, and God always keeps. Because God always keeps His promise. Because God always keeps His promises. Has many sons, and from that line Messiah will come, son of David and all the rest. From him all nations will be blessed. God always keeps his promise, each one however big or small. Never once has he forgotten. You can trust the promise of God. God always keeps his promise.
Mary, I just met with a strange situation. An angel of the Lord appeared to me and told me that I would give birth to a son and he would be called Jesus. It's strange and I am afraid, but the angel said it was all God's plan. 그죠? 사실 살리기 주셔서 실이 그렇지. 무슨도 뭐 기초가 사듯이 어기는 해. Can you believe that we met angels? Yes, angels talked to us.
We were terrified, aren't we? They didn't just talk, they praised God, and it was loud. The angel said, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born. He is the Messiah, the Lord." This is the best news I've ever heard. In all of the world, we're the only ones who know the Messiah has been born in Bethlehem. Sometimes working at night has its benefits. So what do we do now? We've got to tell everyone we can. They'll never believe us. How can we speak to so many people? Don't be so negative. This is the good news we've been waiting for. Let's spread the news.
Come and bow, the Lord has now come to earth. God for us has shown His love through Jesus' birth. Away in the manger, no crib for a bed. The Lord Jesus laid down His sweet head. The stars in the sky looked down where He lay. The Lord Jesus asleep on the hay. Baby King, born for us. Come and hear, heaven's here singing glorious. Come and bow, the Lord has now come to earth. God for us has shown His love through Jesus' birth. And worship God and worship Christ, the newborn King. Sing the baby's name, come and hear, heaven's here singing glorious. Come and bow, the dear children's Krizawa gazela gajubashi. Nigo NHICUKO oriki krigejno japushi vise gajola nigo PESEYE. Jewe Christmas choir shele vide.
Christmas choir gori tsali sibe vi sekesla dugu beziwe. Jiro go hakengu kili tiu bade musla ushers ko korli vide. 그거 그래서 KETSHE 실리도 KEKRENIBU 노해고 KEKRESIRI 크레토르 그제 티에틴이야 레게 살라셔웨 KEGUBU 하고하 계절로도 그다 오문에 KEKRE하고 아르크라디 Kripinomu Dizonu Lugashimi Chapreliati Siroti Hego Yo Kimulali Doji Hegobu Kagashinu Shiri Hego Nisidi Kajili Siro Pevola Gejunu Shiri Potunu Poritunu Semachla Ligadola Masi Mum or her Sigaja to worry Pesehego, Petasiji, Christahego Galagalius on no Chayawe. Amen. Ugo Mapesi Morgasho, Trio Basalome Sizo Modaliro Ato Mayobo. Que crola so sibadazo de DIEKEPU tike wasie TSALI kertakubula sirdi ke no TSALI silali do siro putela no DIEKEPU tela tigre silali do mu lapa ke jiki mi puri ladamuri pesi ke shiki mi hugo Christmas KEHOUKESE di che proclamano che Gesù pula shewe che TSALI zo che shewe pugeje KETHODIE renye unia kemudiu isi ugo suse ke lilia mu kidi boladi renyu ngida amuga liro KETHODIE ke hidi gejala ugo lagibo leshda uni segechugo buri perlia mu uni seros vasediri propamu perlegeje segeje ti nia deri sekezie propie New, que hit to Jesus Chiliamo. There KETHODIE Diobamezi, Zero Sizokumu, Putique Cranu, Renelamo Nevazari, Uniakamu, KETHOKRIKEZUHA, Umosegajiboy, Mu Pukeshikimi, Ho Haliro, KEHIDI Gejala, KECHA, Bagato, KEHIDI Gejala. Zero Mihopusagelie. The story that never grows old is here. Christmas do. Jisue Tiginu Ketsur do. Hoari Tedze Weda Egam. Tedze Kevezo, there is Weda Egam. Mu Puchao Liro Hori Kimituzo. Ki Hidzegejala. Hugo. Teliro Chamudi Christmas Zaho Pemudi Renju Nidagamu Diu Renulali do Te Mu Teliro Pastor Nino Mu Diu Seversdo Teliro go KETHODIE KEPHRÜ MEDOHUNO PONGENER BUSIRdi KETHODIE PROJE
무스 시월리로 DIEKEPU 보티고 세고 부탈라게서 쇼다도 Achi prosegi duliro ugo batasegi dufa topic nunu kiza prekizalidu. Johann chapter 4 verse kiridi nunu kiretata. Johann chapter 4 verse kiridi nunu kiretata. Siro diu tse pu mi vi he donulu mu he pozayu mu kimeje mu ketobu chugefa punyo filiu zo ketze zayu mu. Johann pozaputse shi koidishe nipo ashivorje deri po akizako apenyo kile mhodze potyota penyo kile mhodze potyota zoketla idi apote kepus hawazo sita po chufu ketoginu we nguke meje shiri nguke meje nguprele mosagi nu tezo kasa Deri nguke meje muke towe Jisu Krista ginuzo. Mi puri mhaki puri uke penyo ngumo. Su uke penyo fe nyo feliu. Po ze kenulie toke tsutui. Po mi pope sikile tseke sezo. Ni po wuja puti prosumo siltena. Keni Christmas city betego KEHOUKESE susa tsanasiawe. Chedo NHICUKO uko TSALI ko shiro uko narration ko nenu Christmas deu putsi KETSHE susa tsashwade mu uko narration ko me jiwan liro susa krabado. Nipu wujabe NHICUKO bete tsakili tsini tena shiro kepatagri bishi. Uko Christmas ni getsa mori Christmas de sus recovery ro sevori ke kem halia getsa puniro metsu laliro holiday chuti getsa Christmas taliro chuti da de getsa Christmas mu chuti getsa hania ke KERÜSUO tizu tiu nu mieniro Christmas carol gotsudi ki go nu vodi meki khag nu zali tsegetsa homie sus zeke kenia Mori uko tiu num he tshi Christmas isidani ro Christmas cantata tsigeta ketse zalinu Christa ke penyo ze pukili kecha mori che don hichin go japum hiliro Christmas Russia go tsidi Christmas zeo ke pukecha uko Christmas isiliro for the ha hai ke chepo ze ke kem ha ke leso so chiyamu uko meliu zo shiri uto ke lhunu Tedze mori Christmas isiliro recream hapo zeke khele ke chopo par premechi dilikibi lesonu mhosiro mati mu lu lesonu mohovo tshi Christmas zeke khege chuliro for the Augustu Kaisar tiki nyolhu perkechu census khakesha su zeke khege chringuli Jisu patano go ze ke khege cha susinguli do mori tigi dilimie vor ke cha DIEKEPU geshe Mariamo Joseph ni revet Bethlehem nu konkecha mori teko ke femi ko hichun go nyo teko ke fe che dot ke sikimi teko ke femi ko ki DIEKEPU geshe o ko ke no rivo Jisu reso ke cha mori po fe ke cha Christmas day puge cheki mati mu look uneli roham hidi tedze nu Christmas day puge she susumuli mu narrative honunu khasha dere Johann liro Christmas day puge che ha puhi krisse ge che bonunu puge she uko susumuli do poenu Christmas day puge to lavodi sietse nu zeke kige che eternity sietse nu isige che nu Christmas day pu vori she penno ke vorwe shoposhi ikecha po identity vatsakesha susunguli mo Johann tukesha ha
uko ke nom ho voli rom hakin extreme ke ni tes ze vori potsegesha te zenu mo ho voli ro susumuli do mo Johannes na theological view Christmas vie theological view how hapoenu sunu no pukiche susumuli sna ko Johannes provoli ro Christmas de leri Maria Mori Joseph jesu ko supumo de poi vori eternity sietenu isike chunu ke kedi pukiche susumuli Johannes Penno ke vore shoboshi ke the identity of the baby born. Penno vore ke tu we shoboshi ke we susu de pudishi. Penno vore ke tu we deal we isidino. He is the word deal we isidi we tukesha Johan tutepo kusopo mwikeni no mohosuni rosu sumuli do. We no sona deal sevo de Christmas de pugechunu. He connect the word with God. Dieu mu ukepenya hani hakekesha susumuli. Dieu we shoposhigecha Johan tutepo kusopo nu penguno moshonliro. How ha kids nut geto the pre-existing one. Siete no ketyo we isidi Johane susapu petokesha uko susumuli. Johan tutepo kusopo nu. Siete nu Dieu Dio isi. Siete nu Dio Dio. Uko how personally ro lavo di kereki to tutepo kusopo nu ke kelivi. Siete nu isi di diesubie sete ke cha susui muli. Sala Johane penno ke vor shobashi ke cha introduce ke cha nu. Penno vor ke cha no hayo ha tie zenu siete nu to we hapori cha Ketsum hodze, kidzunum hapori luke form hodze, new with yodewe iketcha susupu. The word was already there. Po introduce ketsunu. Potsenu penoke vor ti uko Jesu Christa penoke vor is how hakepuba. Penoke vor Christa we, tiedzanu tiozo, sietenu tozo we. Po tiedzanu tiozo we isidipu. Mo chakin you liro popu ketsu. Know how we ukepenyo fuzo isi. He is God himself. Diu we ukepenyo fuzo kusopo mu kusokini no moshonliro uko susumuli do. Sietenu diu mu ukepenyo fu unie pozo kecha po susupusha. Diu ukepenyo fu zetyo kusopo kusokini no po sietenu ukepenyo fu zetyo isi. Tiedzanu tyozo po ukepenyo fuzo isi kechu. The eternal relationship. Siete no keperogechu, Dieu, mu kepenyofu, hani hakeze tuzo, mu hani hapozo isi. Johan to the kertini kusopengunusuna, Jisue kachatsuge chiki, Kiju chekelium hodze, Anze, Zaye cheke vortui. Kiju chekelium hodze, Anzedi, Zaye cheke vortui isi. Potenu kiju chekelium hodze, Hapuri, Susuli ketsum hodze, Ukepenyafumu, Jisu, Ukepenyafumu diu, Unie, Kesedi, Zaye chedi, Pochedi, Bazo ketcha, Susupude. Solo Johane, Jisu, introduce Subi, Christmas Day no Kakishiki. Sietenu, diu, Ukepenya fuzo getcha, Poesus a prasha. How no mohoshuniro, Johan Pukishidi, how no mohoshuniro, Uko Trinity, how hanu bagachumuli. Pori kepenya fu, Niori, Ukepenya fu, Gamasara Furi, Ukepenya fu, Seko Gize Pozo getcha, Uko doctrine Susahanu, Parbagachumuli. Salapo declaration, Johan Prakeshanu. Jisu, Diowe. Siete no cricroditio che c'è su mulie. Gesù, Dio, siete no ukepenia fosedi, che ze pochdi che crotodi baghe c'è su mulie. Mo Gesù, Dio, c'è ukepenia fo gioco sedi, lui che c'è su mulie. Mo poi no sala Christmas Day puge c'è no. Siete no che tu. Siete nu ketu kepenya fawi ke chaha pu ke shie poi nu kusokier di nu hamidi tusha. Siete nu tyo ke diu. Siete nu diu u kepenya futsu di tyo ke kepenya fu hawe.
ZHAPU me vidi temi reach for the four isidi kuso gerdinu ukosusumuli deri diu ZHAPU me vivor hedonu lu. The word who was in the beginning with God. Dieu sietenu ukepenyefu zeketu. Dieu sietenu ukepenyefu uni pochudi tiokechu. Dieu puginum hapete chosepar kechu. Po ZHAPU me vidi vor ukotonu lu isi. Johane nusula sietenu eternity pass. Sietenu ketu mo Christmas keru haniha desha sevodi potchekeshe susunguli. Moha moho kishiki extreme kenye desha sevodi potchekeshe susunguli. Sietenu tieto tono kecha chiketu extreme po. ZHAPU me vidi vor kechu pothelani kechu ke kritati extreme po. Mupoe haniha desha sevodi kesashedinu. The one born is eternal God. Beno ke voruwe ke chachi mu sietenu ke to ke penye fuwe. Sietenu ke to ke penye fe picha ke rio pilidi potela ni ke cha temio ki vor isidi Johane susu reflexe ke Jesus mudi mo ha le ke shiki utemio we shupoga ke cha ha chedo o ke tsoba. Utemi we shupaga, sietenu ke diu chudi, sietenu ke penyo futsudi to ke chuwe. Urfi chupadi, udonu fordi, uzenhu ke cha, temiha ki ke chupamu ke cha, susachedo uketsoba. Judam no kolani ro, ke penyo fe, muya ke mo ke penyo fe isidi uko peleya. Sala judam no kolani ro, dia hawe ke tizu ke petha die ke chaleya. Greek me no kolani ro, utsu umo vimo the flesh is evil isidi ukonleya rupfu we vi der ZHAPU we vimo so long ke penye fupo we ZHAPU me vidi vor ke ho Greek me no kolani ro ha kenya die ke susupuya tiche tekre ke je kuso haya hasidi temiko debate sabaya mo controversy basia ko hakisimi ko vo keti ke chenu ha kim hedi hai leviga ke penyo fosi temi isi mi apogino ke penyo fomu temi ka sa ke ha sedi keti ke cha deri bible no Johane japuche ke sholiro deal with ZHAPU me vivori udonul hui isi ke cha susupude Christami nananu sala uko Christian belief how no how uko la mystery po ma ungo sekeche po dereke thole shai pushde musla ke pele mi lawe how ha die how ha hrudi how ha pele ke liuso die hrudi pele ke liuso we jedo uko text no am ha chakini sidi kasashna ba ZHAPU me vidi vor ke the incarnation uke penye fe ZHAPU me vidi vor ke nu Tapi uke ke shekeri liro. Tapi uke ke shekeri liro. God set his heart on humanity. Uke penye fe punu kapi temi gishsheketa uko susu chakeri susu muli. Asla na ke tok bagim hidinu. Temi ha ki ke chapamu isi ke cha uke tok ke shahoha. Vodi cheliko listenry cheliko tuke shuri ha ketso cheliko kute takuso dienu. Boy ketsodi teme ha ke dipodi no purli metoyamu isidi uke penye fuketso. What is man that you're mindful of him? Teme ha ke dipodi no purli metoyamu. Teme ha ke dipodi no podzeleyamu. Chiligo tuke shuri pungo torgetsla ha ketso ketso sucha. Mu uke penye fopo. Uri chapadi forget our legacy. Utemi haki di body. Uke penny fur. Uko relay di force gets a how gets a share. Derry ZHAPU may be the forget a honu. Poor pomelu. Ugo gi bageta. Poor hardu copy. Ugo gi shashaketa landunu. Poor how what servor gets a susumuli. Get on a share. Pugetcher. Uke penny fe. We have become an object of his love. Boy, crane geta. Tell me how you can boy crane geta. Sus get crew, sus be gishageta susmuli. Boy, Christian geta la, pomelu copy, ugot shageta susmuli. Johan lesakiriu to te tie, kusotet hamut fenu. Uke penye fe ke KERÜSUO.
Hamhedi uke penyefe ke kriu tapi uke she. Uke penyefe ponyo pelu ke tebi ke zhe hanu ke she. Ubu poginu ke ri muli ke tolazo. Johan le sekiriu tu te die kuso te tamu te ve. Ke kriu we how we isidi tapi uke she. Uke penyefe ponyo pelu ke tebi ke jenu she ke ZHAPU. Uke penyefe joe ke kri. His nature is love. Mo po ke kri joho nu poe pom har po ba. Pom har po ba. Musla pom har za thor ke chla poe po melu khapi thie temi no gi she ke chesu nguli. Po melu khapi uko gi she ke tala nu johane pu ke che Jisu ZHAPU me vidi vor isi Jesus became flesh. Po melu uko gi bage tala nu po ke kriu khapi uko tshe ke tala nu po tie ZHAPU me vidi vor kuso ker dinu susmuli diu ZHAPU me vidi vor Timothy le sekeriu tite se kuso ker surunri chzi nuno po pie pengmushe isi chzi nuno po pie pengmushe ibiko kinie ker die ker pengunri pori poche pozie ZHAPU human nature of God. Uke penye fe ZHAPU tu pedi vor ke chahawa ke tonle she hamhidi nu ZHAPU chike she susumuli. Papete chike she ke penye fe. Temiri chike she ke penye fe. Pomelu kapiti uko gishe she. Moha le shike tiki temi ha poto ke puma mi chla zo shiri. Temi ha poto ke penye fe diezinu thale moda zo shiri. Po uko po ke kriu kapi uko chike tola po melupi uko ki bageta susu chedo ke thole shine muli. Po le vodi Filipiko te kini nuri how prasha. Filipiko te kini kuso pengu nu kerpo. Mi die mi ri chfe. Temi me vidi penyoli. Temi ri chfe. Poto potsa kernyoli. Ke sie ke tsori diezi che. Cruz se chazo isi. Mediemi richefe, taking the form of a servant. Kityomi, mediemi riguri chefe kata. Potsakar no tigeli. Ukepenefe si divor ke chesus nguli. Potche pozie chefe ke she hauha. Kike chepe lau kepenefe hauha che divorga. Why God manifested himself in the flesh. Kike chepe lau kepenefe pobutie. Utemie kim hidi chezie chefe divor morshodaga. Uke penye fe, chezi chefedinu forgetche, uke tatchego, uke topfego, suko so tufeshegetola, musuko so sigetola poi for. He could feel our hurt. We kira porozafu bashi, we kigajubo potela nidishi. We pwe, uke tatche, uke topfesego se, kruhili getola, che puzie chefedi forgetche, uko susimuli. Jisu ke lunu mohashali rasala pozo shiri che pozi tu pagechala chatu ke chenri meji punye ke chriche the her ke che nuye shiri paginu par ke chmuli punu sho ke che kra ke tiri zege se mebu pomeli ke che pu reject ke che susuri poemet sugosi petet musisha mupi ke siri zege se ibriko to take to the die kusoker die no salami dipu uke tatshogonu uke topfogonu ukriishli ke to la isidipu musala ho haleshli ro ke penyefu potche po me vidi fo ke chenu unu tupe lo ke che mu unni ke chboliro ke penyefu uke mehedinu vo ke chwe u meji ko si mu utopfogo si ke che ke penyefu po ke tasunguli ke pumai ki ke chposi uke penyefu si ba ki zuwe ke pumala tsa ke ta uke penyefu su muba deri poenu ukri ke chalanu ne ponobu che puzitu fidi potala ke ni ti hono time limit ponu popu for ke che susumuli mu potha ke me ye toliro ukri ke liro bimo ubu po umume shi ke che mu poke ri khasya ke che susumuli ke to lawe tie ZHAPU me vidi for ke che ke penyefu uko donu bawe bo uko donu bawe bo umi chiko unu ukera ke chego poe susu sibawe ZHAPU me vige che susu bimo deru ke penyefu punu kapi uko gisha ke tala bo susu me vidi for ke che bimo deri 40 uko donul hu isi he lived among us
po uko donul hu isidipu levi mi ko me fesuru kirpo kirkeninu mu ai ne donu akeba chachli do mu arofe ne ko rutseli ho siro ai ne donu tudo di ne ke penyo fatchdo mu ne athemi chdo po vor u donul hu ke che u ke penyo fe me vi vordi to la ke taumo dere che po chze tu po di vordi u donul hu isidipu po dwelling po ke batsu o dono shini ke tasu singuli o ke penye fe tigi dile me fi po tsfa di vorliro more ropu po tsdi vorliro o ko ke penye fo si ti modani vi more po me khoni po dorie su se lele modani vi dere o ke penye fe o ko fiu tsfa di vor ke chana nu po ke lur ve hono kim hedin husushi o ko resum hedin huli vi ke cha chapo ke sepie utz ke su su chwe udonul hu ke chahoha uze ke penyo ban ke cha mu usi ne ke chala poi vor udonul hu ke cha sumuli koloni ponu siezano chidin hu ke chnu pano siezano mi donul hu di o kitsa peza selidi o boundary petu da hu ke figure ke selidi high walls ko felidi ucharu tezaka sabi chilidi no ugituri makatsili ke pakele yor bimoro sidino mi donul hubaza she susu siezano ke hu josel hubamode sigechu mon message po communicate sigechu liro pake vhi voriji isigechu ripo communicate sige bazo miri uzano mirba de we ukitsa bezan selidi da hu ke krego be o hopefully dino poche pare ngumo mi rip tenu ngumo o get mo zabi ke me rezo shidino kasi vabaliro unfriendly settlement podani vinye mi po bunri pake viji vorhiji katsabunun hubaliro protection na susu pachani ni there is season chidin gudino secluded city buckets susuwe negative message po khake ba susingulido there uke penye fates pour me vivre que tu nous pour for the udonun hu que tu nous pour poto pour sepe krishmo de uke mhedi vori she udonun hudi uzebadi pour ukreke ba susupi upeng musha pour no uzekerts na bagete uzeke peron na bagete pour susucha musala pour for the udonun hu que tu susumuli uke penye fa pour me lu kapi ugo gishishwe musala potie temye chidi vorwe uke penye fa pour me lu kapi ugo gishishe ketalanu tie pour vor ugo donu pour ke bacha chidi di ugo ze lubawe chaki ni liro the God's purpose for the incarnation tse pour me vidi for ke tsaha ki ga jabala for ga ke tse pour purpose ke ni nguli pour purpose ke ninguli che pour me vivre au donul hu ke chenu pour ta ke liro he came to show us and explain God to us o ke penye fe pono Jesus Christ bu che pour me vivre ke chahanu o ke penye fe sobashi ke che suso tapi upeng musha mu bi upesi ke to la for ke che susunguli Johan tutepo kusoker tetanu suso pusha me porim hakki pore o ke penye fe ngumo so okay penye funyo fulu popo ze ke nulie toke chuto popo pie me bu posike li chashe isi che po me vidi forgeje okay penye fa po no bu forgeje hawa pono gino me bu okay penye fa sili ke to la toke pra Exodus chapter 33 toke pra seraseno mohoshliro mosai okay penye fa ki chadi Nzapu zayu pie apeke shichi isi toke pra serase kertetanu nzapu zayu pie apeke shichi isi di cha si temeta uke penye fe monsa di kaladi no aziwe muli kenje temie azi ngudi fili kenje ke chala no man can see my face isi puti ho vogetaki tiezu tiunu me pori uke penye fe jinguli amo Mosari uke penye fuzi nguma muke tole she puke che uke penye fuzi nguro teme shena ya isidi tieze tiune sivor dere uke penye fe Jesus Christa ke tege shnu puts pour me vidi for udonul huketala weti uke penye fonguli vide weti uke penye fonguli vide Johan tu te ker die kusote fenu ke hupori angua ketami
pori nguwate isi. If you have seen me, you have seen the Father. Jisu nguwa ketamiwe popo nguwa da keche susunguli. Musulati Jisu chepu me vidi for keche honu. Pachapo ugonlele ke vipoliro. God has become knowable. Ukepenya fe ubu pusili kepenya fupo chedewe. Ukepenya fe ubu popenoli ke vi kepenya fupo chevorewe. Ukepenya fe ubu pomeheli vigacha. Poricha tsuni vigacha. Ubu pokili vigacha. Popenoli vigacha susa chashade. God is within our reach. Ukepenya fe vo ratsam haraponu body. Utemi wa hanu bagecho mo. Deri point udonu bagetala. Udonu poke batchachali getala. We pokili vi. We popenoli vi. Mu we posili ki vi kepenya fe botchadi for the way. Jisue ubu kepenya fe simulele ki vi chanso se chasha. Jisue ubu kepenya fe sikele ginu u kamera nili ki vi susa chashawe. Mu purpose ke niuli ro. U kepenya fe che pu me vidi for ke chahawa po purpose ke niuli ro to reconcile us to God. Ubu ukepenya foki l'enfoli qui vit. Ukepenya faisait que contrôlant qui vit, qui zivilan qui vit sur ce chacha. Cela tue pour me vidi voir que chahonu que me yeto mu morsha big tuliro that he could save us. Po ubu uko kelali qui vit sur ce chacha ketala. Chapter 4 verse care DIEKEPU sur le mohashaliro. Mu que me je mu que tobu tsukepa. Ponyo liuso kusakirsaru but to forget your gino we muke meji shiri muke meji mu preli grace upon grace but I no me prome vogete me prome vodi kashabageta susu pubade me didi kashamo de out of the generosity of God's heart oke pene fepo me lunu me prome vodi kashakaza muke meji shiri muke meji kapi utshabageta susu pu. Uke penya fe Jésus Christa ke tege shahonu bobu vori muke meje muke tro tapi uke she mukapi utse ke to chau krasha ke Jesus muli poen muke meje po chuke pa ke penya fe musona we puma ke lu ke puma mi chidi puma ke che ke lu no to so shiri poe ula si shawa ke ta ke thole she japu chasha Poe get hobu po get suchabadi poe for. Musula poe no uke pumala pupu kashadi upu suchadi siga shahoha. Chutishawa geta completely paid off isidi ugosu pupuya. Sutishawa geta hawa poe get hobu putsufi getana sunum hapuri tumoda modi chutishuke wasusumuli. Ugo category ke pumami. Me pore puti bono a. We have never been able to live the perfect life. Muslim ye pete puma ke chalanenu ke puma jakrau mulis ke chami pray. Dere romme ko pengu thanu pole hamidipu romme ko pengu tha. Dere we ke puma mi cheketonuri Kristabo upusucha sike shiginu. Uke penyepu ukrigecha tatu shawade isi. Kideburi tenu tupen ogecha diabushikecha hawharu grabawi romeko pengu tetanu. Uke penyepu ukrigecha tapi uke keshahoha weke puma mi chudozo shiwi bonofelu kapi bubu usucha di sishawade. Poke tosa hawawi. We are saved by grace. Muke meji nunu uko kelali ke chizo. Muke laki liam hato hau hawe vodi chepu me vidi for ke chigi nu sete ke chisus mudi. Tie mohoshili roki juwe. Tie tiu kiri uko tiu nuwe. Uko muke meji muke to hawa. Se morsho krako keta sike cha tipu nubawe. Mo hawa Jisu Krista ginurubi muli ke VISO. Jisu butcher pour me vidi for ke chahawe muke meje hatopowe musala we kejako muli sadi lebaliro ukola muke meje pocha zali viwe muke meje hatogi lutie
uke penyo fe chapu me vidi forshawi tie Johane sola Johan to take ponu Christmas message ki ke chapa copy uko tshiga Christmas dile ki ke chapa copy uko tshiga C.S. Lewis de uko boke pu diego ko tsmaya po die ha ha pu ki tsme yese uke penyo funyo we temi chdi vor ke je temi bu uke penyo funyo chli ke to lawe isi uke penyo funyo the son of God po bu temi chdi vor ke je ha utemi bu uke penyo funyo chli ke to lawe chapu me fidi vor ke je ha uko bu bu ki no ke fi muli ke to lawe mu ke pele nu Jesus pele muli le ke tzo mu ha le ke shiki. The story of Christmas is the story of our salvation. The story of Christmas is the story of our salvation. Christmas dewe uko ke la ke she dewe ke che uko che do su su krashike mo salano no che do ke tso ke che ba kapi uko tshine ke cho liro no mo a ke cho wetie Jesus Christ de ki ke chopo sidi pele bayaga. What do you believe about Jesus Christ? Jesus Christ de ki chopo sidi uko pele bayashi tie Jesus chapu me vidi for ke chahonu ma chasse tapi uke she rakra ke salashne uke penya fo ukret tu ke che uke penya fai uko kret tu ke che susulano chapu me vidi for pono ginu ke la ke le chak krpye utsashwe tie pomelu ngiba mo agiba we Chakinu, chapu me vidi for ke chahoginu, ukobu Jesus Christa ginu, uke penya fe, usia kazake penya fe, uke re unusho, ula dopi chike chapo petesi siba ke cha, susa ukobu lele ke vi susa chashwe, mo patalanu. Jesus chapu me vidi for ke chahonu, pobo chapu me vidi vor uko donul huge chahonu Jesus Christa ginu uko sieze ke merbo bagecha susu sedesho adagecha uko susur krashike Jesus Christa ginu uko sieze ke merbo bagecha susu bieke melesho wade susu sedesho wade mususur kridi tsi foda ke to susu ke mer susu mo za bawe ni pubu che to jabi uko chshidi Christmas ti honu uko ke lasho ke to ze foda ke chur kradi uko do chfdi ke pelene po uke kesunu fe khoshike ni pu gu jabe pette ko chsige ni chuli tin uko telanu pette kize shitalidi zadi ku hetenia la tachbawe au kililoke Gedi bamu nzerevadi niebuno alaki jetur deri Bethlehem nu la teche je nrena kemesaunu
不记不谁的每次给查处理到，我就看那个上面你不就是敌人那个里好呢？你不那个可以是的不好呢？路上是那个的那个是每次给查第不帮里的喂，给这个查处理到。咁咪沙头你不就好吧？你不给你地好呢？那个不，你不查住没人呢？吃他的，天呢你不要靠边吃给你，你不吃里没得黑子，那知道你不那个可以是的，那个皮子你就知道放的还给还呢？给这那个你的你说吧，你不那个不要你那个为不找那可比那个知识的，你不那不认识那可比那个知识的，我那个给你好是，那说给吃那个是说个是的，那个靠边知识要。这东你不，这个说的好，你给我托给吧，没不里不你不，给那个里边不别吃了么的，你不皮查给给不别的都不大一起，但是这东么子你不给这好呢，我这个那边吃里这你不，那那个可以是的，那个不那个这个那边吃里，我你不这个别如给这吃里么办里了，这东给别人呢，这给是的，怕你的呢你不，给那个里边那个别吃里个那可以。一个知道给那个里边一个别吃里的，一个现在给你没吃的就不知道那说个他开白对不？他不是不是呢，一个是渴望我们那个东了，一个不是给是现在是是那多少方那个东了，那知道给么啥人不不，差别白对个只是给留吃里去，不是给个一个真的一个知道，你不一个你不那说，你咋怕么？一个靠边这个是呢，你太假，你给你那不一个在都给留吃里去，你不一个嘛头切。个自己的，就那把的那个给自己给个谁的，你不给自 marriage 的给可以个是，你不查住 marriage 给他个那人PESEYE，我个给你人吃白干是的个不，你给你个头目里去，我怎么给个这白对不？你不太加个上屋里，Krista 面你给侬给个头给吃，给你是是不白对个在把给留出里去，给他自白对靠边就是的，耶稣 Krista 而还给留上吃是为，Amen。如果你个不晓得个把个把那个这个你要被认为那个Jubilee Complex 的批里去的，看看侬把个这个不把给的做些了味的好。